сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо лоиҳаи минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим қитъаи алоҳида дар шаҳри Хорух шинос шуданд. Хотиррасон менамоем ки минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 феврали соли 2009 бо дар назардошти мавқеи ҷуғрофии ноҳияи Ишкошим таъсис дода шудааст ва мутобиқи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз 23 марти соли 2011 иҷозати таъсиси қитъаҳои алоҳидаи минтақаро дар дигар шаҳр ва ноҳия дорад. Дар заминаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси қонунгузории амалкунандаи соҳа тасмим гирифта шуд ки дар маҳаллаи теми шаҳри Хорух қитъаи алоҳидаи минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим таъсис дода шавад. Масоҳати умумии қитъа барои минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим дар маҳаллаи тем ҷудо шуда 30 гектарро ташкил дода, дар он бунёди 24 корхонаи саноатӣ ба нақша гирифта шудааст. лоиҳаи таъсис додани қитъаи алоҳидаи минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим дар шаҳри Хорух ки имрӯз барои роҳбарияти олии мамлакат муаррифӣ карда шуд, ба хотири тақвият бахшидан ба фаъолияти минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим равона гардидааст ва тазаккур бояд дод ки таваҷҷӯҳи сармоягузорон ва хусус соҳибкорони маҳаллӣ ба ин лоиҳа зиёд ҳаст ва аз он лоиҳаҳое ки мо ба нақша гирифтагӣ ҳастем 24 лоиҳаи сармоягузорӣ дар нақша аст, аллакай 6 лоиҳаи сармоягузорӣ бо ҷалби зиёда аз 20 миллион сомонӣ ҳозираш дар омода ҳастанд ки дар ин қитъаи алоҳида амалӣ карда шаванд. дар натиҷаи амалишавии ин лоиҳаҳо бо дар назардошти корҳои мавсумӣ таъсиси қариб 200 ҷойи нави корӣ дар назар ҳаст ва дар шароити Кӯҳистон ин рақам боиси қайд мебошад. барои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон лоиҳаи мазкур агар гӯем ки характер стратегӣ дорад, ҳам хато намекунем, ба хотире ки барои вилоят ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафи навбатии ҳукумати мамлакат, яъне саноаткунонӣ бо суръати кишвар, ин як қадами устуворе мебошад. ҳангоми шиносоӣ бо лоиҳаи мазкур ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки аз 24 корхонаи саноатие ки дар ин минтақа бояд бунёд гардад, 6 тои он аллакай ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла дар минтақаи озоди иқтисодӣ дар ояндаи наздик корхонаи истеҳсоли сангҳои сохтмонӣ ва ороишӣ, коргоҳи истеҳсоли кафҳои пластикӣ бо 30 ҷой корӣ, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти гармӣ нигоҳдоранда бо истифода аз технологияи сарфакунандаи энергия бо 20 ҷой корӣ, ҳамчунин корхонаи истеҳсоли қубурҳои пластикӣ, коркарди мева ва коргоҳи истеҳсоли конструксияҳои металлӣ бунёд карда мешавад. маҷмуан бо мавриди истифода қарор гирифтани коргоҳҳои мазкур беш аз 1000 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин хоҳанд шуд. коргоҳи коркарди меваи хушк ба фаъолият оғоз намудааст ки имконият дорад дар як шабона рӯз наздики 5000 килограмм маҳсулоти ширинӣ истеҳсол намояд. корхона аз меваи маҳаллӣ 7 номгӯи шириниҳоро бе иловаи шакар ва химия омода карда истодааст. ҳадафи асосии корхона илова ба истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ҳамзамон таъмин намудани сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ дониста мешавад. ин аст ки айни замон дар корхона 7 коргари маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. ما با تونچکوی میوگی میبروریم و کارخانه ما 2-3 سال کار کرده شده است و ما بسیار خوشحالیم که امروز برای آغاز منطقه آزاد اقتصادی در شهر تیم اینجا با جناب عالی ملاقات شد و کارخانه ما با تونچکوی میوگی از توت و دیگر میوه‌ای که تاجیکستان دارد میبرد و اصلا محصولات ما برای دیگر دولت ها طلبات بسیار دارد و اکسپورت پتانسیل صادراتیش بسیار بلند است. اگر که ما در منطقه آزاد کارخانه نوسازیم، امروز ما 8 کارگر داریم، در اونجا ممکن 20 کارگر شده، برای رونق تاجیکستان باز یک قدم دیگر پیش میشه. در منطقه آزاد اقتصادی اشکاشیم در شهر خوروغ کارخانه استحصال سنگ‌های ساختمانی و آرایشی بنیاد می‌گردد. محصولات استحصال شده برای صادرات و تامین بازار داخلی نگرانیده شده است. در نتیجه عملی سازی لایحه مذکور با نظرداشت موسم 50 جای نوی کاری تأسیس داده می‌شود. فعالیت اساسی کارخانه کارکرد سنگ‌ها است. کارکرد سنگ‌های آرایشی میباشد. حجم سرمایه‌گذاری 6 میلیون و 880 هزار در بر می‌گردد. استحصال در یک سال 24000 میباشد و جای کاری 30 نفر دائمی و در موسمی باشد تا 50 نفر رو در بر میگیرد. به نقشه گرفته شده است که در آینده کارخانه رو در زیر منطقه بنیاد کند در مساحت 1.5 هکتار.
корхонаи дигари бунёдшаванда коргоҳи истеҳсоли кафкҳои пластикӣ мебошад. ҳаҷми сармоягузории маблағ 1,2 миллион сомониро ташкил дода, дар натиҷаи амалишавии лоиҳаи мазкур 30 ҷойи навикорӣ таъсис дода мешавад. Только что презентовали данную компанию нашему уважаемому лидеру нации, президенту Эмомали Рахмону. И данная компания будет производить полистирольные продукции, то есть из полистирола. Больше всего мы будем производить теплоизоляционные материалы для населения, что позволит им экономить до 70% расходов на электроэнергию. И данное предприятие будет находиться в свободной экономической зоне города Харога под общей экономической зоной Ишхашима. корхонаи истеҳсоли маҳсулоти гармӣ нигаҳдоранда аз технологияи сарфакунандаи энерга иборат буда, дар он зиёда аз 20 ҷойи навикорӣ таъсис дода мешавад. лоиҳаи мазкур ба маблағи 560 000 сомонӣ сармоягузорӣ карда мешавад. محترم جناب اولی امامعلی رحمان با محصولات کооператив زندگی شناس شده و ما نیت داریم که در منطقه آزاد جای خود را می‌یابیم. استحصال محصولات مردمی روزگار میباشد، یعنی دگدان، آبکشک‌ها، آفتابگرم‌کنک‌های آفتابی، خشک‌کنک‌های آفتابی استحصال کرده می‌شود و ما نیت داریم که در منطقه آزاد این کارکرد را دوام می‌دهیم. در کارخانه ما تا 30 نفر جای کاری نو تشکیل کرده می‌شود. در نتیجه عملی‌شوی لایحه کارگاه استحصال قبرهای پلاستیکی و مبلغ 1,2 میلیون سومانی 7 جای نوی کاری تأسیس داده می‌شود. محصولات استحصال قبرهای پلاستیکی به صادرات و تامین بازار داخلی نگرانیده شده است. کارخانه کارکرد میوه باشد با مبلغ 5,1 میلیون سومانی بنیاد می شود. محصولات استحصال گردیده به صادرات و تامین بازار داخلی روانه گردیده، در نتیجه عملی شوی آن زیاده از 10 جای نوی کاری تأسیس داده می شود. کارخانه استحصال کنسترکسیون متالی باشد با مبلغ 5,2 میلیون سومانی سرمایه گذاری شده، در نتیجه عملی شوی لایحه مذکور 28 جای نوی کاری تأسیس داده می شود. امروز با ما میسر شد که ما در نزد جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان لایحه کارخانه خود را معرفی نموده. کارخانه برای استحصال محصولات از آن دروازه‌های آهنین، درهای آهنین، پایه‌های روشنکنی، پایه‌های برق و بسیار محصولات برای خواجگی قشلاق که مردم نیاز دارند استحصال می‌نماید. در آینده 28 جای کاری تأسیس داده می‌شود. کارخانه دیگری که همین سال در منطقه آزاد اقتصادی اشکاشین بنیاد می شود، با کارکرد سنگ‌های ساختمانی و آرایشی در مساحت 1,5 گکتار روانه کرده شده است. اقتدار استحصال محصولات ساختمانی آن در یک سال 20,440 متر مربع را تشکیل می دهد. با بنیاد این کارگاه تا 30 نفر ساکن محلی با جای کار تامین گردیده، صادرات محصولات آن به دولت‌های همسایه و تامین بازارهای داخلی نگرانیده شده است. افضلیت از همه اساسی بنیاد قطعه علاهیده اقتصادی و بنیاد کارخانه‌ها در آن با استفاده از اشیاء خام محلی برای ماندن استحصال محصولات صنعتی و فراهم آوردن جایهای نوی کاری در قلمرو این ولایت کوهستانی مملکت به حساب می رود. باید تذکر داد که اقدام حکومت مملکت جهتی در مرکز دوردستترین منطقه اهالی نشین جمهوری ولایت مختار کوهستان بدخشان تأسیس دادن قطعه مخصوصی منطقه آزاد اقتصادی از تدبیرهای مهم تطبیق ثمرناک هدف 4 ملی رشد با سرعت صنعتی کنونی مملکت به حساب رفته در بهتر گردانیدن وضع اقتصادی و صنعتی ولایت و باز هم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی ساکنان آن نقش مؤثر می‌گذارد. 29 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خورق به مرکز سلامتی شهری تشریف آورده با فعالیت آن بعد تعمیر و نوسازی پوره شناس شدند. مرکز سلامتی مذکور از سال 1987 بنیاد شده با گذشت سالها در حالت صدمه‌ای قرار داشت. محض در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در پرتو توجه پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به ساحه تندرستی این مؤسسه مهم اجتماعی خدمت رسانی از تعمیر اساسی برآورده شده پوره از نوسازی گردید. انشاءات تندرستی در مرکز شهر خورق به اهالی شهر و ساکنان دیگر ناحیه‌های ولایت خدمت سری وقتی طبی و پروفیلاکتیکی میرساند. مورد تجدید و نوسازی کلی قرار گرفتن انشاءات برای اهالی شهر خورق و ناحیه‌های گرد و اطراف آن امکانیت و شرایط موافق و معاصر خدمت رسانی طبی را فراهم آورد و برای 11 جای کاری نو به هیئت کارمندان ساحه زمینه گذاشت. با تشبث و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز سلامتی ما به همه گونه تجهیزات‌های نوی زمانوی تجهیزات دیده شده برای فعالیت کاری ما همه گونه شرایط‌ها مهیا کرده شده است.
бар зами ин ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва алалхусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон мо табибониз кӯшиш дучанд барои хизмат ба аҳолӣ ва пост доштани ватану миллати хеш ҳамеша камари ҳиммат мебандем. аз навсозию пурра таъмир ва замонавӣ гардонидани маркази саломатии шаҳриро тамоми кормандони соҳаи тибби вилоят бо хушнудӣ истиқбол намуда, ин иқдомро натиҷаи таваҷҷуҳу дастгирӣ ва ғамхориҳои доимии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба соҳаи тиб ва солимии ҷомеа арзёбӣ менамоянд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон бо кормандони маркази саломатии шаҳри Хорух суҳбати озоду самимӣ анҷом дода, онҳоро ба истифодаи босамари имконият ва шароити мувофиқи тиббӣ ва хизматрасонии босифату саривақтии тиббӣ ба аҳолӣ ҳидоят намуданд. Хуршедаи Наҷмиддин, Маҳмад Саиди Камол, Убайдуллои Саидвалӣ аз шаҳри Хорух. дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон толори барҳавои варзишӣ ифтитоҳ гардид. иншооти замонавӣ бо харҷи 3 миллион сомонӣ мутобиқ ба талаботи стандарти ҷаҳонӣ сохта шудааст. инро ширкати сел тасмим гирифтааст ки барои шаҳрвандон, барои варзишгарон, барои ҷавонони шаҳри Хорух, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон кушода шавад ки дар ин ҷо машқу тамрин ва ҳама бозиҳои варзишие ки ҳастанд дар ин ҷо гузаронда шавад. ин толор бо ҳама меъёрҳо стандартҳои ҷаҳонӣ сохта шудааст. бо ҳама ҳидоятҳои ҷаноби олӣ мо тарафдори тарзи ҳаёти солим ҳастем. дуюм аст ки бояд варзишгарон тамоми сол ки машқу тамрин мекунанд баъд дар дигар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок карда тонанд ва ҳамчун парчамбардори ватани мо шаванд. минбаъд наврасону ҷавонони маркази вилоят метавонанд дар ин ҷо дар фасли тобистону зимистон ба машқу тамрин машғул шуда малакаи варзишии худро баланд бардоранд. бунёду ба истифода додани толору майдончаҳои варзишӣ ва дар ин замина беҳтар намудани шароит барои машқу тамрин имкон фароҳам овард ки ҷавонон барои машғул шудан ба варзиш аз имкони мусоид баҳравар шаванд. дар шаҳри Хорух ва ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чунин иншоотҳои варзишӣ сохта шуда истоданд ва сохтмонашон давом ёфта истодааст. ва имрӯз мо шоҳиди ҳол гардидем ки бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар маҳаллаи табобатхонаи шаҳри Хорух боз як толори варзишӣ барои ҷавонон бо дастгирии ширкати мобилии Тисел сохта ба истифода дода шуд ва имрӯз ҷавонон соҳиби ҳамин як иншооти варзишӣ гардиданд. дар вилоят 403 иншооти варзишӣ фаъолият дорад. аз инҳо майдончаҳои варзишӣ, варзишгоҳҳо, толорҳои варзишӣ, маҷмӯаҳои варзишӣ ва 3 қасри варзишии вастан дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон фаъолият доранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба шароити фароҳамшуда барои баргузории футболи хурд ва дигар намудҳои варзиш баҳои баланд дода ҷавононро ҳарчи бештар ҷиҳати ба варзиш машғул шудан ҳидоят намуданд. бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон мавриди барабардорӣ қарор дода шуд. албатта ин боиси ифтихори якояки мо ҷавонони шаҳри Хорух аст ки дар соли 2021 яъне толорҳои варзишӣ ва майдончаҳои варзишии замонавӣ сохта ба истифода дода шуданд. мо аз он сипосгузор ҳастем ки ҳамеша дар зери таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат қарор дорем ва ҳамеша сиёсати пешвои муъаззами миллатро дастгирӣ карда ният дорем барои миллату давлати худ дар оянда ҳам хизматҳои шоистаро ба анҷом расонем ва мо имрӯз аз он ифтихор дорем ки пешвои миллат варзишгаронро дастгирӣ менамояд ва албатта ин толори варзишӣ яъне варзишгарон дигар дар ин ҷо ба машқу тамрин машғул мешаванд ва боз парчамбардору номбардори давлату миллати худ мегарданд. шароити ин толори барҳаво имкон медиҳад ки дар дилхоҳ фасли сол дар ин ҷо мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ баргузор карда шавад. бо назардошти афзалияти солимӣ барои ҷомеа аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути бунёд намудани толору майдончаҳои варзишӣ барои тарғиби тарзи ҳаёти солим шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ тавассути татбиқи барномаҳои давлатӣ дар самти бо оби тоза ошомидани таъмин намудани аҳолӣ дар шаҳри Хорух тадбирҳои заруриро амалӣ намуд ки натиҷаҳои назаррас ба бор овардааст.